Kita tak ada right back. Follow Bro Time on TikTok dan YouTube jika anda mahukan more Liverpool and football content. It's game day guys. International break finally dah berakhir dan the next international break lama lagi. So kita akan disajikan dengan banyak games between now and then. The last time Liverpool menentang Nottingham Forest di Anfield, kita kalah 1-0. Untuk Nottingham Forest, banyak juga players diorang yang ada dalam injury list. Zinchenko, Aina, Douglas Luiz dan main man diorang, Chris Wood. Tapi mamak ni yang score dengan kita last season, Callum Hudson-Odoi is expected to be back in the lineup. Sean Dyche akan datang ke Anfield esok dengan a defensive mindset untuk frustrate Liverpool. Apa tak tahu Sean Dyche punya style of play. Memang very defensive minded. So kita kena be ready to face a very stubborn counter-attacking team. Untuk Liverpool pula, the only thing yang kita tak nak dengar lepas international break ni adalah injuries. Dan nasib tidak menyebelahi kita. Kerana one of our starting right back, Conor Bradley, is injured during international break hari tu. Ini bermakna kita tak ada our two starting right backs in the team. Malam Arne Slot ada cakap yang Curtis Jones dan Dominic Szoboszlai boleh bermain di situ. Dan juga Joe Gomez. Untuk pendapat aku memang betul-betul tak nak Szoboszlai main dekat right back lah so that dia main dalam midfield to control the game. Maybe this is a good time for Calvin Ramsey yang menunjukkan dia boleh bermain di right back tu semasa game Carabao Cup hari tu. Good news is Alisson is back di gawang gol kita dan sedikit sebanyak memberi confidence untuk the defensive line. Dan untuk aku rasa dia akan start lah. Tidak lupa juga Alexander Isak is match fit dan is up for selection. So, siapa yang akan main right back? The main question is, macam mana Arne Slot nak outclass, outsmart Sean Dyche yang akan main defensive di Anfield hari ni? Why not main attacking straight from the get-go? Kita ada dua strikers yang hebat, Ekitike dan Alexander Isak. Why not main dua striker? But most probably, ini akan menjadi the starting lineup hari ni. Gakpo playing on the left wing, Ekitike to start the striker dan Joe Gomez main right back. Dan Alisson main di dalam goal. So korang rasa macam mana? Boleh tak kita menang dengan Nottingham Forest di Anfield? Score prediction aku, Liverpool menang tipis 1-0. Kita tengok je lah.